namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course. I don't think like Shama combo man. I'm doing a tai king link, of course. Na gagaji man. Lenga suka soka. So previous mga fleketa very I sugi no soka. Ngome fleketa but I solve view I should in la gagasha nga ya kombisa ko I so ingetele shama combo mo le 17. Matla bukwa inon shama combo shwa ka hatle mo na makalewa. However, around midnight, very, kasukurati 9 ta March, fike bona shama khomba fikatsala this post loko fatsala ku Nigeria aku hot as you can see kwalana aku bife ale Pitori ani bua minoti Nigeria. Leswi vuka ka fika kombisa swilo kwala so post leyi a swi ri clear bagagash why vra so because I know swi dumini very mhaka mi rhanga phanda yona very and overall yi nga tshama yi hinta mhaka leyi yo ku xavisa mukulungwana and stuff like that so a swi va swi nga confusing kahle mhani u hlamula ku why se ku na beef leyi very in one cause worry mina the sun side mo Nigeria mina ni ay ndlela ya lupa la chawata ndlela ya lupa blind lana se kwapa ka ri mfuzi eka mkwapa ngova ana mo sesinokujama mta jam ka kahle sesinokujama tanda ay dangerous ku ba nga jamuki suna ku something's wrong. But vini kuma hint from the videos ta gagashi ku ndleka hi ndhawu leyi so before hi pfula nyimpi leyi nga kona laha i timhaka ta mali mukuleli wa mali swa makhombo sweswi kahle swo i kwatisa hikuva still a nga holorisiwa le 17 leyi gagashi mali a yi kumaka so nyimpi leyi ya mali a hi twaneni kahle ka section leyi gagashi a nga hi vula ka this live mi ta swi twa ku hayi a baxa makhombo kahle laha hi sweswi nga endla ku xa makhombo a kwata ngopfu a vuye video leyi ti posted hi nga ta hi khe hi hlaya ka site ra yena very suku ni nkoka video leyi a hi twaneni laha loko ni lava ku endla ti-bookings na phone loko ri let's say for instance maybe i DJ Mfundisi are you available on this date now I go yes I'm available I got no can you please quote me for Gigi yale queen in nkarhi wa so okay mi dyondzisa swilo leswiwa so ivi a ku mina ni ta lava mali ya so ivi ni ku a ni na yona ni na leya so kumbe me ni ku ni mi lava ka gig ya so ni khome so that comes from him ku va a vula ku ri yes or no. Okay. So loko munhu o ta fa ku a hakeriwa i ta kho fucha hi ku a ni ri munhu i va ku ri agreement ya leswi hi nga vulavula swona so you cannot come if a munhu va ku nyika 10 rand that was our agreement so vuchupiti bya magaza hi leri ra ku munhu ku va i ku hi n'wi bukini loko i n'wi nyike 20,000 no loko munhu offer accept that 1,000 hi leyi n'wi tirhelaka hi n'wini you will never know ku ri la ku setla yini 1,000 as a vet so okay twisa context kusukela la before ya hla ti-post letin'wana na ti-videos leti nga very ya ka tona ku lwa hi timhaka ta timali la timali because mi nga ma hleketa even previous loko va rona xa makhombo kha kombisa ku u holeliwa mali yitsongo mara la argument la ya gagashi still a ku ri kombisa ku i pfumerini hi xa makhombo ku teka that amount leswi nga reasonable loko ri munhu i twina ku mali yi le hansi ngopfu swa ku fa nga teki swi nga teki swin'wana sweswi a nga fika swi kombisa gagashi la tlha kombisa ku timhaka to wa mi kuma ku in over mi kuma ku jejona a nga tari ku n'wi buka wa n'wi buka but not always i kombisa no ka va le nyimpini timhaka to va nga pfumelelanga hi timali muni so swo ka swi twiseka loko ku ri jejona i va khala mali yo karhi then va nga twanana a nga ha yini swi va swi ri kahle ma vona mhaka leyi so swi tikomba la mhaka leyi a ku bongo xa makhombo la in this case la loko se va kha ni langutisa kahle kombisa ku swo kalo hi timhaka ta mali ku xa makhombo i fika a pfumela amount ya leyi mi kuma ku stilile hansi even then se a complain ma vona mhaka leyi okay so a hi tlheni ka ti-post ta xa makhombo I think se na better context so after that video very kona hi nga vuyi hi xi vona xa makhombo of course a kha tsala ti-post to fana leti from then he also wrote this post la nga fa tsala ku and mi nga ni phikizanisi na vo madyondza just because mi la ku
ku ndla mali hi swona staff xa manageria hi leswi nga fika swi tsarisa swo kwalano so loko ni kha ni languta hi sayiti hala ka Gagash hala ni fike ni kuma ku se swi tikomba sa ri pushini ngopfu ka Bliss Boy in as much xi nga va xi vi direct ni swi komi na ku hi swin'wana swilo leswi xa makhombo a nga va kha rifera ka swona because hi fike hi vona inani Gagash a va kombisa ku I can't pretend anymore, I'm a Bliss Boy fan kwalano ni dlayeni man mina ni na xivono, this gentleman is future in the Gaza music, if you hate him i lwa na mina a yi tinyimpi ke hi swin'wana swa swilo leswi of course Gagash a fika a kombisa swona kwalano ni tlhela ni vona yin'wana clip of course a kha themendela Bliss Boy ni to yi khatanyana a section because a ku ri a yi na nhlambanyana mara ni ngo yi vekelanyana ka this part so that's the closest thing nga fanele xi kuma in relation to this post ku a ni la vhele ha swona ku la a bava Gagash le vona mhaka leyi ku ri ku nga ku ri na va comparison yo karhi leyi maybe Gagash a nga va kha yi endla indirectly against xa makhombo ma yona mhaka leyi and then of course he continued wrote this post la nga fatsela ku a ni fikangi la hi ti-favor ni fike hi tihidi a endle ti-favor ka vanhu va ye that cannot stop me from being me thyaka ra Pitori that's what basically wrote as you can see kwalano so swi vhete swi va of course ku lwa hi timhaka ta timali la so swi va ku xa makhombo a nga ha ri ka position yo a nga endla ti-favor I guess leswi a zamaka ku vula swona hambi sweswi hi nga ze n'wi vona of course a va a resident artist kwale 17 kuma ku tshama ku buku yena leri swo ka ku va ku ri ti-favor to karhi se swi loko xa makhombo hi ndlela yin'we i ri a nga ha endle ti-favor loko khe hi languta kwalano se i la mali yo tala yo vonaka and then of course he continued and wrote this post before ni rate na swilo swa wena swa tolo languta ti-views evidence ku na 5 track ta ti-million views history ka Gaza lana a ku na bare okay yeah of course let's confirm kambe yi nga tlhela yi tlanga internal sound ni nge yimi la xigodi a yi vona yi le ka 1.9 avuxeni xi okay ndoriza ra mina ha xi vona na 2 xigaza Monday 3 4 again xigaza Monday swimbirhi as you can see kwalano I think I'm getting 4 maybe ku nga va ku ri na a slight error and stuff like that a ku nanga loko hembeni ku na tracks to hlaya ti nga na timiliyoni as you can see kwalano okay so from here of course hi vona Gagash a fika a endla hi live video laha of course a kha a tseketsela xa makhombo Rocky 2 va ri since u tshika letsa loko va ri since u tshika Mos and xa makhombo a va ha dumi swona question okay a ku nghene hi question on zama ku yi inana la hopefully ta huma a yi nghene from Rocky as you can see a fika ku tsala vhele a tsala ku va ra since u tshike Mos na xa makhombo a va ha dumi sure it's a question yeah the tlhe yi referensa post ya kona ya swilo leswi hi n'wi tshika a vulavula na Gagash of course yeah you must listen to me very 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 attentively guys, I'm a businessman and I don't care whether big or small or high level young one but I'm a businessman. I am a businessman. Business business in fact nothing can be the dash lavano shop now could buka mahala and shlava buka mahala just that shamala but if you don't understand or kwa munhu loyi a lavaka ku ta humesa mali yo tala ku ri a wayi hambi yi fambini hambi va mutsepe loko o twa va ku i nyikele swilo ku na swo obviously swin'wana swa ku i swi ndlela for tax such kind of things so loko mu ku munhu ni n'wi tshike hi loko ku endleke because I never stood firm to say when a man na ku tlakusa hi lo yana henhla loko munhu a payiti nkarhi wolowo I have no problem na n'wi nyika ti-bookings to tala na problem na swona yeah of course ta khe hi vuya kwala so post ya kona of course a yi tsariwe hi The Boy Issue hi yona in overall like high trend and stuff like that yeah la fika tsala Gagash loko xo ze xi ku tshikela makumu look at Mos Mumba and xa makhombo
leswi of course a tsala leswaku nhloko ya mali ya kona overall ya na loko hi langutisa vhele ni kha ni languta even his posts I meant to say posters a swa ha talanga mabuku xa makhombo I think this year wa buku kan'we compared to last time swona va tshama va bukwini so ku hi analysis ya Gagashi i ri swi hi hit loko ni kha ni languta ni vona ku i swi to komba this time around a ri karhi a favor ngopfu Blessy Boy yeah I mean again he said that the artist loko favor no kan swi langutisa in overall compared to lava hikuva ni loyi ti artist leti hala ka ndzumbara hikuva minkarhi leyi n'wana wa mi kuma a kha favor ngopfu vona the DJ star yi remain the same swa ku za ku va na competition ku se va na competition ala swa wa vona vo DJ Wise a xi blind and then ku na DJ Kwanga I'm not sure about him yeah but Wise na swi tiva ku xi dangerous for va ha ri kona laviya no vona hala ka electoral ku hey lava a vona vona vo swi vo Blessy Boy manjeni lava swa ha talanga va vona vo Mumba na vo i xa makhombo and stuff like that va na mhaka liwa okay ni fambisa ngopfu na hi ku vanhu va ri yini kana hi khe hi langutana ku no humesa mali muni yi kota ku nghenisa mali muni loko ku ri ku nyika 20,000 ya wena a yi fambisana na leswi nga ta nghena xopeni a yi fambisana na ti-returns 20 ya i xa makhombo 20,000 i xa makhombo a swi tivi ya nga za a yi kombisa amount leyi mi nga va mi hleketa ka ti-previous videos loko kha ku holoviwa hayi ku boha hela humesa 20,000 mara ti-returns ti nga machini ti nga fambisana na 20,000 it doesn't make like that and xo hetelela or the other thing i ku me as an event organizer mina personally I don't owe artist money I'm not running some sort of a charity or whatsoever and koloketi nqambi mali me isandla siyagezana ka mina ka wena ka mina swa twisiseka na ku vhele ka ti-previous analysis swi kha a hi vulavuli hi swona swi meka business sense ku anyway yo loko ku ri booking hi to hi kwale 17 kwale loko artist yakho yi tini le ku fanele ku langutisiwa vhele ku vanhu va humese kwini and then na yona market ya vanhu va laveya va nga huma va ta i vanhu va xinjhani va sapota ku fika kwini so swo kha swi twiseka ku loko ku ri himpela munhu i bukwini da amount leyi yi generatekaka laha loko a tini yi fike yi matcha na booking fee leyi a va kha a yi vula naswona i business swa twiseka it's business swa twiseka hi vo Master T ku leti business so we understand these things va na mhaka leyiwa ha swi twisisa ku xilo xo karhi loko xi fika xi tisiwa swi va kha xi generate swilo swo karhi and na amount ya kona yi fike yi va yi kha yi fambisa leswi va na mhaka leyi so swi clear ku swo kahle still xa makhombo laha na Gagashi va lwe timhaka ta mali a va le ku twananeni in that case so loko va nga ri ku twanani mani vona ku ri ku na ni diya nyimpi ni loko ku ri xa makhombo a nga yi twisa amount liya a fika lo ala kunene ku nga ze ku ni diya tinyimpi because yi suka kusuka ka ha na ti-post to tala hi nga ta kha hi ti hlala laha swi nga ze swi fika swi va personal ka tin'wana ti-post hi nga ta kha hi ti vona munhu wo ala mina ni tsakise the way leswi J John a swi ndlisaka swona because na a nga ta holovisa vanhu ya i endleni nghoma kan'we ya beef a hi swi tshikeni but in overall a ni vona kha holovisa vana and stuff like that like online i va a swi tshikise sweswiya loko va nga twanangi hi price a mahlweni a ka lava a twanaku na vo ma yi vona mhaka leyi loko munhu i wa i win a hi mina loko i ya hansi a hi mina a wu chayeli mina at the end of the day if I mean I cannot do it some people will do it loko mina no ka ni nga ku voni van'wani va nga ku vona so why swi fike xikolokolo swa ku swi revolve around me that means una problem na not everything is about me we have a lot of event organizers akagasa if mina I really spot talent in you surely loko ku ri ku you are doing well van'wani va ta swi vona a swi bohi mina yeah of course yi hlamuleni this section xa makhombo of course a nga va a wina or ku mbombomela na ala ku photisiwa hi xiphunta leswi of course xa makhombo a nga va kombisa swona so swi clear ku swo ka ha ri na ku twanana hi timhaka to a kuma mali ya le hansi xa makhombo and stuff like that and i tlhela swi hlamula leswi swo mhaka yo vhele ni teka comment section a ni screenshotini laha fika tsela ku xa makhombo u wini swa ri ni sweswo hi ku a hi swa khale a kha a ku se i ngwenya se ku wa i vula ku ala leswi swi lavaka ku yena
se ku wa i vula ku ala leswi vuriwaka hi yena Xamakhombo force a nga fika kombisa swona kwalaho hey akatika hakona it's a good argument from Xamakhombo ka this section because a na swi nga na n'hweti a swi nga na n'hweti se ya swa twisiseka swo nga twisiseka yena i argument ya Xamakhombo in this case okay and then also wrote another post laha fatsela ku and a ni se vona munhu wo tikota a nga ni koti lexi a wu xi vona va ha xi vona ya ku boha Gagash which means swa ku indirectly swo Gagash a nga ti koti okay tindhawu leti nga ku buka va tele ni le makaya swi tele ngopfu sweswo mara issue ku now it's Gagash I don't know ni mi endle yini ni fela ku the police boy is the boy is the guy and he's doing so well the boy is doing so well I'm get him he's doing so well his future that boy is future na yena loko sa bataka to vula ku ti vona se ni tlhantlhela ku ni side ni tano ana businessman ni fambisana na lava va ba ku ti se ni fanele munhu ni n'wi tirhisa na loko ni nga swi vona ku swi nga been making a business sense to me I can't okay yes ta ku tlhavela kan'we nyana ka nharhu ka fonya mara hi ku ndlela ku i nga dlayi hi ndlanga mara ku continuously so ni lava leswi nghenisaka mali a ni nge sure ni lava leswi nghenisaka mali hayi mhaka ya twala guys hayi yi twala ku twala va lwela timhaka ta mali booking fee swa ku Xamakhombo se wa durha ende ku hi Gagash value ya yena na swa ku swi fambisa ngopfu vhevhe na tinsimu leti a humaka swa ku hi Gagash this time around i vona a nge za a va na hit na Xamakhombo compared to Bliss Boy so ku hi Gagash Bliss Boy ka nkarhi wa sweswi yena a fambaka mahlweni ku hi Gagash so swi loko i side ra Gagash i make more business sense ku a kota ku bukiwa 17 tlhe swi fambisa na booking fee ya yena and stuff like that yeah swin'wana swilo of course a va kha swi kombisa sweswo yeah I think swi dependa na munhu va kha kumeka ngopfu kwini loko ri Bliss Boy kumeka ngopfu va Joni swa olosa swilo swo fana sweswo like na location ya depend loko ra u tshamekisiwa kaya kuma ku le Joni na ku swi nga endla ku swi chipa in that way yeah and stuff like that and swa swi nga pfuna artist lowu yi ka high peak ku yi kota ku ndla more money and stuff like that so ngami hleketa ku 17 ya that rental ya la 17 la a month u nga ri na mati u nga ri na 76,000 76 rental ntsena la ku renta la ntsena u hakela rent yi nga ri na mati na gezi yi nga na nchumu it's 76,000 so u hleketa ku fanele yi huma ku 76,000 ya before va tirhi or anything so u hleketa 76,000 fanele yi huma n'wana kambirhi shop I but the owner understands okay this shop is generating revenue leyi kota ku sustain shop na vatirhi na yena n'winyi wa shop that's why it doesn't even come there I think now we nga va se na 2 years nga tsamakanya na swo gogo hayi swo is doing well a swa twisiseka impela is in business mara ina bosses yi teka 2 years yi nga seta swo ku hayi loko ni le ka swona ku le 17 Gagash but then overall mhaka yi le ku twaleni kasi yi le ku twaleni swinene I'm sure ku hinkwenu ni ku yi twisiseni ku yi ri yini after that live of course i tlhela tsala another post hi Bliss Boy vele ya laha of course hi nga fika hi vona a fika tsala ku hambanisa history na science wena mi rhanga phandezi ku yivelela yini le ka tinsimu ta yona the boy is doing so well dile ku hlupheni Bliss Boy no wonder why va n'wa thyakeni byi kwata xi ta teka na xicherhani xexiya Bliss Boy loko munhu a bayiza a delele na Gagash lawe loko kombisa ku va ta n'wi teka na xicherhani xexi xa yena xa makhombo a ni ma xi tiva xexiya xexiya ni nga zi vona ti-controversy and stuff like that ni ku mina of course i tlhela continue a beefa before Xamakhombo a responda yeah Bliss Boy vele a kha xi tlanga la that's why phela ani a ho xiphuka ntsena hi phuka talenta phukela na ku hlamba okay loko ku ri wa hi nga ku nyiki mali swi vula ka u hlambi hayi munhu wa ku taka mali
hi xibukela na ku hlamba hi xibukela ntsena wa yimbelela ntsena na ku hlamba hey xikwata xa makhombo xi fika xi bad response din'wana do chavisa swinene laha of course hi nga fika hi vona xibana nsati koho i bifi a hi to swini so hi fika hi vona of course a fika tsala ku se loko ni hlamba a ni fanele ni xuta tiphiki ni nga mbalangi okay vhete hi swona ku swi ya kwini a ni ma swi hleketa of course u ze ku photla swinepe swa ngami ya gagaxi vhele leswi a ku ri live ya WhatsApp a ku ri screenshot vhele na munhu wa khuva khale a nga screenshot and stuff like that no humesa misisi ya hala mahlweni ku fana na munhu wa wehe no thaka sweswi ni yimelaka xitori hi side ra mahakelelo ya wena all along a ni basini a kona it's a fair point from xa makhombo ku lola tiso swa twala swi tlhe swi twisiseka ku minkarhi leyi n'wana swi nga vona ku i thyakeni xa makhombo swi vonaka loko se va nga ha twanani ku hakela it's a good point from xa makhombo and stuff like that hayi mhaka yivi for now yi va herise sweswo ku hi ti-updates ta hina a na ha vonangi gagaxa a hlamurini a nga ha hlamulangi maybe ma ku post leyi hatla yi nyamalala nga yi vonangi I think timhaka ta sweswo i ta hi vona nkarhi lowu tako I guess hi laha mhaka yi nga fikaka kwalano mara mhaka leyi hi leswo loko ku ri amukeza swi suka banda kombela mi tika subscribe Giriji tonight, lazy boy tonight. Hey,